Guys, balik lagi bersama Razaki Malik nih yang selalu baper, bawaannya lapar. Kali ini gue menuju Bogor melalui rel kereta nih. Hari ini gue naik kereta ke Bogor ke Atsuya Ramen Hot Plate. Ikutin keseruan kita ya, oke? We will arrive at our final destination, Bogor Station. Please be careful and mind the sign from the authority when crossing the railway. Beb, kita udah sampai mana? Udah sampai Bogor guys. Kita akan review di sini guys. Ikutin kita. Akhirnya gue nyampe juga nih guys di Atsuya Ramen Hot Plate. Perjalanan gue tadi naik kereta sekitar 1,5 jam dari Jakarta Timur Buaran. Di sini nih tempatnya enak banget guys kalau menurut gue. Dan banyak banget anak-anak nongkrong, anak SMA dan anak kuliah pasti nongkrongnya di sini guys. Mas, saya pesan gyoza ramen yang large satu, sama signature ramen small satu. Sausnya Korea aja deh. Guys, nih pesanan gue nih, nori tempura guys, sudah datang guys. Kelihatannya mantep nih guys. Garing-garing gimana nih kayaknya. Lihat. Tuh. Bunyinya aja udah garing banget. Nori tempura. Kita cobain ya. Garing banget guys. Ini kita mulai makannya Atsuya Hot Plate Ramen. Gue nyobain gyozanya dulu. Gyoza. Ini gyozanya agak sedikit spicy. Enak juga tapi mantap. Kita coba mie nya guys. Kita coba mie nya guys. Mie nya kenyal banget guys. Tapi ini tipenya yang kecil-kecil gitu nih. Ya. Bumbunya agak-agak sedikit spicy ya, agak spicy. Kari tapi sedikit spicy. Yang original ini. Ini tipenya mie-nya kecil, sedikit kecil. Tapi punya kuah yang sangat enak banget. Kuah kari dan sedikit pedas guys. Kuahnya kental banget. Gyoza. Ini gyozanya. Ini gyozanya juga garing.
Dia dulu tipe-tipe kayak ini kayak pangsit tapi kecil-kecil. Apa mungkin pangsit Jepang kali? Karinya aku tambahin lagi guys. Ini guys enak banget guys, lo harus nyobain kesini guys. Atsuya hot plate ramen. Jarang-jarang kan ada ramen di hot plate gini kan? Lihat nih. Bumbu kari itu tajam banget rasanya guys. Gyozanya nih, gue pakein, gue colek-colek lagi sama bumbu karinya guys. Jadi pedasnya tambah guys. Seru banget guys makan ramen sambil hujan-hujan gini kan, mantap banget. Udah gitu rasanya pedas banget, mantap. Jangan lupa guys kalau makan pedas minumnya dingin biar segar, ya kan? Ada lemon tea, gue pesan lemon tea. Udah hampir habis nih. Gue nambah topping gyozanya nih guys. Ya, ada isi 5. Yang bumbunya pedas guys. Segar banget guys. Gyozanya guys. Pedasnya mantap. Ini sih pedasnya bikin melek guys, mantep, sampai keluar keringet makannya. Gyoza. Sisa-sisa terakhir nih guys, ya. Gue tambahin gyozanya. Kita lihat tuh gyoza isinya kayak gimana sih? Oh ini nih. Isi gyoza. Rasanya sih kayak ini kayak ayam atau ini suapan terakhir guys, gyoza hot plate ramen. Guys, ramen kedua guys, namanya signature hot plate ramen. Ini ada potongan ayamnya guys, kayak kecap gitu ya guys. Yang luar biasa gue tambah telur setengah matang guys. Lihat dong. Menggugah banget guys. Kita pindahin dulu guys. Ini panas banget nih guys, hati-hati guys. Kalau bisa dipindahin guys. Pecah. Mantap guys. Ngiler kan lo guys. Langsung kita sikat guys. Signature hot plate ramennya guys. Ini yang versi small ya, yang tadi gue hijau tuh versi large nya, ini yang versi small. Ini gue cobain mie nya campur sama ayamnya guys. Gue cobain lagi guys sama telurnya guys. Setengah matang guys telurnya, mantep banget.
Harganya makanan enak. Kalau di sini Atsuya Hot Plate Ramen di Bogor. Jangan lupa disiram dulu guys, kita lihat nih. Kuah kari guys. Mantap. Mantap guys. Mantap guys. Ini guys, sate penilaian guys. Gue udah kenyang banget nih guys dari makan. Tadi gue nyobain gyoza hot plate ramen, enak banget. Gue kasih nilai 9. Signature hot plate ramen nih, gue kasih juga nilai 9. Tadi gue nyoba nori tempura, gue kasih nilai 8. Gyoza, wah mantap banget, dapat nilai 9 juga. Jangan lupa nonton terus YouTube Razaki Malik. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Oke, ciao.